kišurina. Zato ćemo se povući negdje usuvo i raditi hidroizolaciju. Evo ovdje imam jedan Ruby Pro Edger, alat koji nam potpuno ne treba na ovom videu, ali je tu jer ćemo iskoristiti njegovu kutiju. Pričekaj ti sa strane. Bravo. Za hidroizolirati nekakav sanitarni čvor, kupaonu ili nešto, treba će vam, dakle, logično hidroizolacija, hidroizolacijska traka, da ne bi to popucalo u kutovima, zatim kut, tvornički napravljeni kut od hidroizolacijske trake. Dobro dođe jer ga je napravila tvornica, a ne ti, pa onda kad susjedima dole procuri, uvijek možeš reći da je kriva tvornica, jel? Imaš još tu recimo nešto osnovnog alata, kist ili valjak, što god, i možeš hidroizolirati. Naravno, završni radovi u građevini su odreda svi jako precizni, ali hidroizolacija je možda broj 1 među njima, baš zato što ako to radite prije keramičara, možete keramičaru napraviti puno belaja. Ako vi ne radite tu keramiku, baš vas briga, ali ako vi radite, napravit ćete sebi dernek. Drugi razlog zašto je hidroizolacija zafrknuta je to što je se mora napraviti toliko uredno da uopće ne smeta keramičaru kasnije kad stavlja keramiku. Iz toga slijedi jasan zaključak da je hidroizolaciju puno lakše raditi ako vi ne postavljate kasnije keramiku, naravno. Ovo je kirurški posao. Sestro, konac. Ej, jel ima neko škare da otvorim škare? Kad ne lijepite hidroizolaciju u kartonsku kutiju, onda je bitno da vam je podloga savršena što se tiče, znači prašine i ostalog, znači mora biti impregnirana. Nama sad kutija nije, ali za potrebe ovog videa će biti sasvim dobra. Da ne bi impregnirali kutiju pa je ne imali više. Evo, ovdje stavljamo, znači zgodnije mi je ovaj put, pa stavljam samo ljepljivu hidroizolacijsku traku, da ove, recimo ova puknuća da popunim. Zna vam se desiti to i recimo na knaufu, ako nije zagletan knauf, onda na spoj ploča isto trebate staviti bandažnu traku. Dakle, kako kad, nekad će vam biti zgodnije imati samo ljepljivu traku, a nekad ovu koja nije samo ljepljiva, nekad smeta to što je samo ljepljiva. Nisam ranije rekao naravno da ovo sve radite u rukavicama, jer hidroizolacija kasnije ćete ju fleksericom micat s ruku i gledat ćete ko štrumf, pošto je plave boje. Evo ga, dakle nanosi se prva ruka koja će u stvari priheftat ovu traku. Znači namažemo sve površine di ide traka, mislim i di ide i di ne ide, jel? Za početak. Dakle, ako je ovo vaša kupaona, odnosno u presjeku pod i zid i stavljate traku, traka mora biti potpuno tight. Znači da imate i sa trakom pravi kut. A ako ne budete pazili, na kraju će to završiti ovako, jer imaš to dovoljno krupno. Znači imat ćete ovo i bit će gadno s keramikom kasnije. Trenutak istine. Namazali smo sinoć i drugu ruku hidroizolacije i sad ćemo probati od ove kartonske kutije napraviti kadu, bazen. Izdržala je prve 4 sekunde. Vidimo kako će se ovo dalje razvijati. No evo. Ne znam, izgleda poprilično uvjerljivo. Evo ovako kad gledaš ovu stvrnutu gumu, pa ne znam, za sad ne izgleda kao da će popustiti. Evo, dragi moji, odjavu treba snimiti što brže da nisu kamere upaljene kad ovo procuri. Evo, otkrio sam vam zgodan način, ako nemate kantu na gradilištu, kako da ju za čas posla u 2,5 dana napravite i ovdje hladite pivu, gemišt i ostale građevinske napitke. Ja ću svoju patku pustiti da pliva, a vi mi stojite dobro i gledajte i dalje Antinu garažu. Živjeli! Opa!